Pozdrav prijatelji, ja sam Vasilije danas na kanalu Trista Čuda. Danas pričamo, pošto je prošli video bio prvi srpski ustanak, vreme je da spomenemo i drugi srpski ustanak. Tako je. Dakle, idemo da počnemo. Naravno da spomenemo za novog vođu ustanka bio je izabran Miloš Obrenović. Ako se sjećate iz prošlog, čisto da vam malo spojim, Miloš ili Mihajlo Obrenović je Bujica i je tražio Bujici, rođaku ili bratu ili kumu od vožda Karađorđa, da ga ubije. I oni su prenoćili, on je ustao, uzeo sekiru i sekao mu glavu, doneo prvo Milošu Obrenoviću, pa tek onda doneo turskom sultanu. Znači, taj Miloš Obrenović je bio novi vođa ustanka. Znači, početak drugog srpskog ustanka Miloš Obrenović je objavio u Takovu u proleći 1815. godine, također u aprilu. Ja baš ne znam tačan datum, ali samo znam da je u aprilu 1815. godine. Ustanici su za kratko vreme pobedili Turke u nekoliko bitaka i oslobodili veći deo Srbije. Jedna od najvećih bitaka vodila se na brdu Ljubić kod Čačka. Pobedili su Srbi. Junak bitke bio je Tanasko Rajić, komandovao je topovima i branio ih do smrti. Dakle, šta je njeno bitno? Posle pobede ustanika na bojnom polju, borba za slobodu nastavljena je mirnim putem, pregovorima Miloša Obrenovića i Turaka. Lukavo, vešto i strpljivo, Miloš je posle 15 godina završio pregovore velikim uspehom. Naredbom sultana iz 1830. godine Srbi su dobili pravo da sami upravljaju svojom državom. Srbija je postala kneževina u okviru Turskog carstva, a Miloš Obrenović je postao njen prvi vladar knez. Kneževina Srbija obuhvatala je samo jedan deo današnje Srbije i nije bila potpuno samostalna. Najvišu vlast i dalje je imao turski vladar, a turski vojnici su ostali u nekim gradovima. Znači, sad ću vam tačno reći, turski vojnici su ostali u Raškoj i u Kosovu. Znači, Raška i Kosovo, to jest Vojvodina i Kosovo. Veliki deo srpskog naroda i dalje je bio pod vlašću Turaka. Sad, znači, idemo malo da spojimo. Početak prvog srpskog ustanka 1804. Onda, ovo vam je prvi srpski ustanak. Znači, početak prvog srpskog ustanka 1804. Bitka na Mišaru i Deligradu 1806. Bitka na Čegru 1809. Ugušen ustanak i početak drugog srpskog ustanka 1805. i to je 15. i Srbija je postala kneževina 1830. godine. Znači, to je bilo to. Također ću vam reći evo nešto malo i o oslobođenju. Znači ovako, za vreme Miloševih naslednika Mihajla i Milana, srpski narod je postigao nove uspehe. Knez Mihajlo Obrenović je iselio turske vojnike iz srpskih gradova 1867. godine. Za vreme Milana Obrenovića Srbi su nastavili da ratuju protiv Turaka, oslobodili su još jedan deo srpskih krajeva i proširili državu.
iz nekog razloga ide hitna pomoć, ok. Uglavnom, šta nam je bitno? Srbija je 1878. godine priznata kao samostalna i nezavisna država u Berlinskom kongresu 1878. godine. A 1882. godine knez Milan se proglasio za kralja i Srbija je ponovo postala kraljevina. Znači, šta nam je bitno samo da znamo, Mihajlo Obrenović je inače vladao od 1860. do 1868. godine i pevao je još jedna lenta. Znači 1830. Srbija postala kneževina, 1867. je odlazak turskih vojnika iz srpskih gradova, Srbija priznata kao nezavisna država 1888. godine i Srbija postala kraljevina 1882. godine. I to je to. Inače, samo da spomenemo, čisto da spomenemo, prvo narodno pozorište osnovano je 1834. godine u tadašnjoj prestonici u Kragujevcu. Znači, sljedeći video koji budemo snimali bit će Prvi svjetski rat. Da, tako je. Ulazimo već u dublju istoriju. Prvi svjetski rat, to još uvijek ne znam. Treba će mi vremena da naučim. Onda Drugi svjetski rat. I onda ćemo Srbija posle Drugog svjetskog rata. To bi bilo to što se tiče ove epizode, prijatelji. Nadam se da vam se svidjelo. U ovoj epizodi smo malo pričali o oslobođenju Srbije i o Drugom srpskom ustanku. To bi bilo to. Pozdrav!